Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Uba Alentry de Garo uba DU Vice President ke UDP Jingmih ulaong baka Jingmih no Samuel Sangma u MLA Shimet na Bakmara constituency kam Ktah ya ke UDP Rilum Garo na markala depen kre lot na dong sedong. Koman syupen kan mau Samuel Sangma ulalit ban IT ya ke Shiti ban weng no ya ke Jingade paralog bar ke UDP sya ulam pang ke yung darbar tauan uba DU President ke UDP uba Ahmed Ba Lingdo hakini kisengi. Samuel hadien bau laweng ka Jingade parlok ba ka UDP ulalit ban yate parlok no bat ka seng BJP na kabenta ban yakun ya kini election house name arajar arpulai kumong menen Right. Samuel Sangma job kumu independent candidate Right. di usngo ya jan bat ni wan punya so Right. di lesi menta ke election jong u pare u khamtit bhamu u try ka kam Right. di lesi usngo thu ba ba ya jan bat ni yo kham e u Right. kham i ba kham biang bu ya jan bat ke BJP te so this associate na nangi ngano ngayu so kala kata Shaban in IT ya ka sithi ban itre lang subat pi la pentip nyata ne isu IT ba. Shaban in mino anak UDP kan ila pentip shwana ni kumno. Da pentip lipan am la penjok na mi pi nak ikdaw. Personal level te ulas pentip tang ba officially te ulai ai tu si bat kat bu ba he Oh, le ai ko mo. Tika ke jing pi mata pi ong pen klan UDP ha Rilum Garo mata ha ba Samuel im don shu don shawi parti rai kadang kam don jinge nomor ba ke acceptability ke BJP hapo bakmara will be tested this election te kumba fitit hi nakadaw jong ka jingman jong ka BJP kepala bakap the KRS Right. gadon ka kejing priang ki pat jong met Kristan Right. ya ka di takadaw ngong namsay kan don cipta Ikartong na pigila don am bala pekret nam ta UDP sa Rilum Garo. Tiga. Yang mungkin jikerman baka UDP ro pinyo MLA hak meka election. Ngini yo Walam dan show ba Samuel mah. Hoi Nika hadu menta ka UDP kan don lang bat Canada am. Hadu menta modal lang ka NPP. Kinong kumlo nginang don lang apa tangi meeting room jukot tangi a room judan Jukot show mah. Judan ni takadaw kalong kumungin don so nomor ba nidahi gede tangka developmental platform kamde ka political association platform Nomor ba mening ni iba warba mauri roong ba ngila ba ni lang ba yang bat UDP NPP dengan isu kun. Ini kun ba election. Katutu kamu kan. Bukan kunjung kian dia yang meeting yang rezeki priang ki matrikam jungi ki kijing angnut jong pa jendri jungi te they welcome to support us they bangin bu diki te Mula mata pin percaya lah pindang syu baneda haru mata percaya kan. Kalong bangin don so de kalong bangin don so Tika jing pemberaya ki kertong lah no pin penamnya. Pratrik Pratarik. Oh, siapa ya mah? Tak bersibun.